Sanibona noy'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inketho. Lami igama ngumfeza uNtuthu Khumalo bathila sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje shothi ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, umculo amaskandi Dlamlenze uKhuzana Mvukampungose usevele nje izimonge emcimbini kulo mcimbi kade kukhona la abone khona-ke enye insizwa kade imele nabalandeli laphana-ke lathe-ke kade perform stage wasemisa music-ke laphana-ke wasecela ukuthi-ke laphana-ke bezokuphepha bayithathe le ndoda bayibophe ngoba isigebenga. Angizukwazi kakhulu iy'ngane zakwethu kodwa nje ngizokudelela ividiyo uzibonele mathupha laphana iNdlamlenze uKhuzani ibophisa le nsizwa wey'ngane zakwethu. Mhlawumbe kuthini okwakho phala ngolo daba hlangana khona comment section ma uqeda ukubuka le video. Nazi ividiyo ngane zakwethu-ke ngani kakhulu. Kunesigebengu lapha kulo mthimba egqoko lo isigebengu kanibambe nombopha lo nange wena bhuti ophethe ifoni lo semva kwakho lo ntshebela yena nange chathi ya nango amaphoyisa mani mbambe lo isigebengu le ya ngelo balimthatha loyo oh bayale hey bathwela masondo hey bayale hey bathwela masondo hey bathwela masondo hey bathwela masondo feeling amnega, feeling amnega.